уфа донишҷӯи тоҷик кӯдаки ғарқшавандаро наҷот доду худ ғарқ шуд. дар русия муҳоҷирон таҳти назорати пурра қарор хоҳанд гирифт. тоҷикистон музди коргаронро ба таъхир гузоштанд. Благое намерение было, так что умер как герой. як шаҳрванди тоҷики дигар аз ҳисоби ҷони худ кӯдакро дар русия наҷот дод. дар шаҳри уфа донишҷӯи 18-солаи тоҷик ҳоҷи Мурод Қаландаров кӯдакро наҷот дода худ вафот кард. фоҷиа дар дарёи Белой рух дод. Қаландаров як кӯдаки ғарқшуда истодаро аз об кашида гирифт, вале худаш ба соҳил расида натавонист. ба гуфтаи шоҳидони ҳодиса, вақти ҳоҷи Мурод кӯдаки ғарқшуда истодаро дид, фавран худро ба об партофт ва кӯдакро ба соҳил тела дод, аммо худаш наҷот ёфта натавонист. рӯзҳои наздик ҷасади ӯро бо хатсайри махсус ба зодгоҳаш ба Тоҷикистон интиқол мекунанд. хешовандони ҳоҷи Мурод боварӣ доранд, ки ӯ ҳамчун қаҳрамон вафот кардааст. И когда приехали сотрудники полиции, все разбежались. И вот его друг подумал, что он тоже куда-то ушел. Он ждал его там, потому что ничего в воде, никто не заметил, что он тонул. ҳоҷи Мурод Қаландарови 18-сола барои таҳсил аз Тоҷикистон ба пойтахти Башқордистон шаҳри Уфа омадааст. имсол ӯ курси якуми донишгоҳи кишоварзиро хатм кардааст. ғаввосон ҷасади ӯро танҳо пас аз чанд соат пайдо карданд. Самое главное сейчас терпение большое его родителям. ёдрас мекунем, ки ҳоҷи Мурод Қаландаров аз аввалин шахсоне нест, ки дар Русия амалии қаҳрамононаро ба роҳи хатар ё қурбонии ҳаёташ содир кардааст. Мигранты фактически лишены возможности интегрироваться в общество, становятся объектом пропаганды, вербовки со стороны экстремистов и террористических организаций. аммо мақомоти Русия танҳо дар бораи ҷинояти муҳоҷирони меҳнатӣ ҳарф мезанад, дар ҳоле ки расонаҳои шовинистии Русия аксар вақт диққатро ба чунин ҳодисаҳо бидуни зикр кардани миллати қаҳрамон ҷалб намекунанд. Спасая ребенка, погиб 18-летний парень. Трагедия произошла на реке Белой. Молодой человек вытащил из воды тонущего мальчика, но сам не смог выбраться на берег. Сегодня в столице Башкортостана прошел рейд по местам летнего отдыха горожан. Готовы ли пляжи к купальному сезону? В следующем материале. ҳукумати Русия то соли 2025 ҷорӣ кардани системаи ягонаи назорати муҳоҷирони меҳнатиро эълон кардааст, ки пойгоҳи ягонаи муҳоҷиронеро, ки барои таҳсил ё кор ба кишвар меоянд, ба инобат мегирад. дар ин хусус сомонаи вазорати корҳои дохилии Русия хабар додааст. лоиҳаи иттилооти кунонии системаи ҳамаҷониба ба қайдгирии муҳоҷиронро пешбинӣ менамояд. консепсияи назорати муҳоҷирон танҳо як рӯз пеш эълон шуда буд, гарчанде ки қаблан дар васоити ахбори омма гуфта шуда буд, ки ба муҳоҷирон дар Русия насби барномаҳои махсус бо рейтинги эътимоди иҷтимоӣ гузаронида мешавад, ки дар он маълумот дар бораи вазъи иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ, маълумоти биометрӣ, вазъи саломатӣ, гузаштаи ҷиноӣ ё набудани он ҷой дода мешавад. ҳамин тариқ дар ояндаи наздик ҳар як муҳоҷири меҳнатӣ таҳти назорати пурраи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Русия қарор хоҳад гирифт. Ну вот опять, вы понимаете, вы ищете рациональное в этом, а его здесь нет. А есть нечто иррациональное. И я часто сталкивалась, имея дело с достаточно высокопоставленными персонами нашей власти, что действительно они этим страхом заражены. коршиносон қайд мекунанд, ки дар байни сабабҳои дигар, ки чаро мақомоти Русия ба муҳоҷирони коргар аз Осиёи Марказӣ, ки пойтахт ва минтақаҳои Русияро пур карданд, хеле нигарон аст. ин боиси нигаронии мусулмонони маҳаллӣ аз минтақаҳои мусулмонии як замон ишғолшудаи Волга, Урал ва Сибир мебошад. осиёгиҳо, ки дар аввал сатҳи баланди огоҳӣ ва ҳуввияти исломӣ дар онҳо нисбат ба мусулмонони маҳаллӣ баландтар аст, бо фаҳмишоти худ ба бародарони ҳамдинии маҳаллӣ мубодила мекунанд. ҳамин тавр кори асри миёнагии Русияро дар решакан кардани дин аз халқҳое, ки онҳоро мустамлака кардааст, бетараф месозанд, ки воқеан Русия бо мардумони Осиёи Марказӣ ба нақша гирифта буд. ҳатто дар ин самт ба баъзе муваффақиятҳо ноил шуд, ки режимҳои ҳукмраво имрӯз барои мустаҳкам кардани он кӯшиш мекунанд, мегӯяд коршиноси рус. дар аввали моҳи июн чанд расонаҳои тоҷик аз таъхири пардохти музди корфармоёни тоҷик хабар дода буданд,
که ده‌ها هزار کارگران در طول یک چند ماه معاش نگرفتند. مثلا کارمند شرکت تالکو کمیکال واقع در ناحیه یاوانی ولایت ختلان به روزنامه‌نگاران شکایت کردند که 5 ماه است که معاش نگرفتند و در وضع وزنین مالیوی قرار دارند. اطلاع می‌دهد رادیوی آزادی. کارخانه برای احتیاجات شرکت آلومینی تالکو کریولیت، فتورید آلومینی، کوآگولانت و کیسلات سولفات استحصال می‌کند. نماینده شرکت تالکو کمیکال گفت که وضع موجوده مستقیما به وضع اقتصادی کارخانه وابسته است و علاوه کرد که یک قسم معاش کارمندان الکی پرداخت کرده شده است. جاویدان یوسف زاده کارمند یکی از سیخ‌های تالکو کمیکال به خبرنگاران گفت که پس از 5 ماه انتظاری معاش رسما به رهبریت مراجعت کرده است، اما آنها در پاسخ گفتند که پول نیست. با گفته وی اینچنین به رئیس ناحیه و دادستان ناحیه یاوان برای مساعدت در حل این مسئله مراجعت کرده است، اما همه تلاش ها حالا بیهوده اند. یوسف زاده اظهار نمود که تقریبا 100 کارگر نیز در سیخ معاش نگرفتند. یکی از کارمندان این شرکت شهریار بابایف گفت که برای خوراندن عائله‌اش پول قرض گرفته است. من در یک ماه 2000 سومانی معاش میگیرم. این برای خورانیدن عائله‌ام بسنده بود، اما 5 ماه است یک دیرم نگرفتم. ابراز نمود مصاحب. سعدی جباروف معاون رهبر یکی از سیخ‌های تالکو کمیکال گفت که همزمان شرکت به کارگرانش هر ماه به مقدار 300-400 سومانی یا 30-40 دلار معاش می‌دهد تا آنها بی پول نمانند. کارگران در نوبت خود میگویند که این مبلغ تنها برای خراجات راه کافی است. جناب عالی این رو در نزد ما وظیفه گذاشتند که صنعت کنونی با سرعت تاجیکستان رو باید هرچی تیزتر زودتر با جای کاری نو تشکیل کردن مال و محصولات نو. باید قید کرد که کارمندان تالکو کمیکال یگانه کسانی نیستند که وقتهای آخر مزد پوره یا معاش نگرفتند. مثلا وقتهای آخر درباره به تأخیر و کاهش مزد مهنت در شعبه‌های گوناگون و مؤسسه‌های بودجوی معلومات پخش شده است. شکایت‌های معلمان، طبیبان و دیگر کارمندان دولتی از آن جمله می‌باشند. روزی دیگه میای من ترا سوال میتونم در این روزی سختی تو در کجا بودی با کدام روح بروی من نگاه میکنی چی جواب میگی؟